Nyomu ye ni nyina no. Nipa ba kope ho time. And it's quite unfortunate because nipa no kra na sabi momo de na to tankru amu no samo kwam obi sabe nipa no ba be ye kese asen no ne nyoma no entimi nsida me energy em pese me kan okre no Bible say mu be hu no kre na no kre no be mo ya ade hye nipa ni ntia tili omo ye osane nyina no enya ade a obi betima use media, whether social media or traditional media, are wiping the legacy of Shatta Wale in Ghana entertainment industry and I say Ghana music industry. That kopim say we are say a period. Kay mathematics say very be constant. A esi Wale legacy no esi Wale pa onya nyuma djuma onya bibia o wiase. Untimi enyini din emfri bibia mu biem. Waye na djuma awie. Why say Jesus Christ e Ghana music industry mu. Oye dan ya oboa. Oye dan obaba be hyenase. Wale oye Jesus Christ of Ghana music industry. Untimi me ye kese ense ne da. Me ka no kra kire. Ana one thing me hu say amanfo bi ye twetwe ska ma omu so mo me kasa nansi amemba nansi amemba high street ni so amanfo ni achi o. But once again dodo na mo ba me di amu Bonah yete onka che adede na akoso wa retire den mu nyina nyame nhira mo me damase. But masanaba eja me who say amanfo kasa about street crown Grammys jubilation. Me who say nipa bebre content creators bebre musicians bebre radio presenters traditional media obia dodo na can the negative side say adentina Wale Shatta Wale jubilate because of or submitting in your Grammys no so on pet Grammys na one na say e say bebre bisi wire dientia Shatta Wale e de ba bonten set the submission for Grammys no atra first stage e kwa the next stage no e ade ketua bi enu nti anamatena se na me nye ready kura say me be start your content but as ensem na amanfo kan say the amanfo si tu futuro gu amanfo ani any say the musicians bi hihye some content creators bi ati atwatwa ska ma mu say chale mama abontia me tu futuro gu amanfo ani animu ye agu ase no e ha me enu nti no say me be kan kure no once and for all asema me kan enya ade abenya free content creator bia ho e wo Ghana ensem na ye kan enye yansem na nye common so be tie free obi anu mo me kan kura chero yansem na ye exceptional dientia Wale me kan me tie nie obi anya ne phone ready dientia Shatta Wale submit ninyum street crown ema Grammys no eye ade ba kope Wale me kan chero man na se binyai eya eja dientia Wale eye saade ni nyina nie Wale eye nipa ade a adane burden eda Ghana for and as a Ghana creatives so no Wale me say why say Jesus Christ no ohu ane ha no enu nti se wanyi saade na mfiri wa Wale ni ho nto no me say Wale that Grammy yoke na that Ghana for so na say yama Grammy na be ye bosom ase nyame kakraka bia ebi ma wiase dane aye huhu no na Wale person or this street crown no eyi saa ehu no efiri ho say be ya average person bi or ye musician e wo Ghana bia no ebe hu say Grammys no enye bibi kese bia obetimi atena ne fie ahye ne dem ato ne nyom abodi beat aye bibia asende ne nyom na koma Grammys ama Grammys ama na approve ama na win sa awards no oh yes so tukwan kokro bia so ade na Wale eye no na se kire nyina no Wale on hia Grammys ni enfanye bibia
So who asana Wale ekosa e was sa akodi show na se no. Sa asa no ye friend polopo. Me say friend say polopo. Sa asa da Shatta Wale sa ye no. Any mood na Shatta Wale wom sa day no. Shatta Wale say what on one chrome etima build ne talent. Abe successful. Abe dani millionaire. Otimito Lamborghini yellow. Omuso munti ase ya jekana adie chia no ato Lamborghini purple. Oshe crowd no. Odo a omuso ye. If you say oh, adie ba kwa depa ni say ubetima yusu o God-given talent. Now they are establishing a wo kura ye wum. Desin bibia. And what say Wale share crowd no any odo any one thing sabi na all fighters any nua be kan ho no ma fight for enchirima no eye sa akode. And what Shatta Wale share sa akode gina on the right, medical gina on the left. Na ye bo show them. Now share crowd no or share lighting system or share stage asabi you building no abroche. A obekwa kwaye boy la sula lansa ne am wagina so bi na mom no ono ani gina ni krom ye treat ni so odehia medofo that feeling na Shatta Wale ko mu no eno ne man sa asa no eno man sa that polopo dance no sa feeling no eno ne man sa that polopo dance no sa enije no sa ahoto no medofo it's priceless. Sa feeling no and one sana Wale etsaye no make no crash no feeling na Shatta Wale wom that day no sa akodi jam right because Shatta Wale wa pesa akodi attention wa kasa gusa akodi asum sa obedente but Shatta Wale I want to boise hey Wale why say class 1 teacher no onyan to boise ma ni nua ne sa kopim say sabi sa akodi understanding eduru ho now sa akodi understanding no eduru ba bia Shatta Wale pe no anu ti no mu mienu timi ba even Bible crack say nipa mienu ntimi nye kro so mo understanding the enye pair obi a wakasa tia Shatta Wale wo Ghana music industry man as Ghana entertainment industry mu bia no adanya mi be bie nani no obepa Shatta Wale a chew eye must now for a person like sa akodi etu masa ye ni agro eya enu ti me for Grammys no Wale pese o magana fo nyina young talents ni nyina enkokrafo ni nyina obia ti asese Grammys no enye bibia ubetimi ahya wo dem abo beat ato wonyom unhia ene engineer kese bia free kro bia so you don't need anything ubetimi yo bibia wo fie wo home soil so still a wonyom no ebe penetrate or say ekoba bia or say eko now Shatta Wale ayi joke no any mystery no every Grammys no udo be hu Ghana be win Grammys this because now no obi Shatta Wale ada room nti obi ehun say Grammys no enye bibi wu bosum bia Wale ede screenshot ni buy no even the numbers fra wan kata so because Wale dwene ho onti ase o Wale no dwene ho onti ase say na Grammys na enye bibia sabi ye to nyom no ye na ye de ye nyom kono ma hwe say nyom na qualify na say qualify according to most standards adenti na nkofo bia ma Grammys na hu ase wo aseye ana okoyi ade bi na ase Grammys no ukonante aseye nwumre na okofa engineer bi wo obi na so na okotra ba bi din ase won kasa nipa ho na ase Wale trase dwene ho say na day ano se da bi ma membo the Grammys no mo pe baako me am hye me dem me am use me microphone me mpie free ni ma ho nko ba bia me mpie free me East Legon mansion mu nko ba bia me am tena Ghana Accra a recording nyum no but e be call Grammy for the ho baby wi ase adru no nye location sem me say now young talent bia are you relieved
Young talent bia is happy. I don't see Papa, so one say Nkrofobi kasa na Shatta Wale Grammys na why na yaw. Eya. Hey, so America na opese o ship onioma de ba Ghana. Box Oak Logistics. From say see how from a catch say and I'm the TheBonahShow so and I'll take Box Oak Logistics. Be episode free America eko Ghana be amedofo. Enkasa. Ombeba ofia be box in your money na kama. Edi nyoma no akodru Ghana asomdwe mama uni how. I don't see medofo me call ya maba TheBonahShow. Now, back to back. But this time round, ya bad is how we not